to chokwete ne shele mi to malani mi to pray pray. Anyagbe, echo pray pray. Anyagbe, echo pray pray. Anyagbe, echo pray pray. Anyagbe. Yo, una me swallow shame fani kami yabe on mashi TV na la mwena ashi so anima so anama so ken club ango shida wo ken ofeche ma wo mbalo ka shpombo la anu ncho moni bade saka samanta aka me jale akele la fe odromo ne ke mene bi pakpak bi ne se ke wo ko je me fe me ji meni na la de ke me pike baba oji meni wo ke te sa amli pike baba oji meni ke ja chi ameta me be wo ti amli la me ye kwa me ya wo pe ko se be kuku me oba to ma me wo sole mo ke fa pe mo pe jake ofeche mo we wo ala be mi nutu wo tu nutu mo ko pa ni se yen boni afe ni eni eto yen bi ko pa ne ke wo afata e anu wo na agbe afe na agbe papa atwa pe wo no be mi ni me na me shiko me ko e shan boni fe mo ni ke bo gbe no mle twa ise mo di pa wo egbe o de bi ni ama wo won rasta to gbonyo ni se kakla gbeye nke ba ka china kutoka yo ni gbe ni awo ni kakalika lejo wa shi wo ewe fe mi ni e ba ma te ni me na me o la ni fe mo ni wo ko bo ni ba fi gadan gbe ba no ni ba shele e ben ka ka me ni wa ni nyon ke ni fe mo ni bo gbe no ji Great Aim Academy nkemi Great Aim Academy keji oto school no ko bile ba ni jomo ba gbele ni ile ba session ko bile a se Great Aim Academy ko no ba femini o ba da mi sise mi ko to amegbe amese egba me Accra Post Office ni am Johnny Vasatanos High Street Enterprise Group se tutun die no ni ba se Great Aim Academy nke ba ke J school ni kase mo pe shino ni yo mo eje ti gbeke bi ye am talent na me yo ke ni bi ye abo omode akashimi ni aba polish le eha me boni afi ni eye ba se na mo nwewo nyeme na ne me so lo je kenye bi a sha je nyaba da mi shi ke fata ele won ko ake the gym bar and restaurant meaning the gym bar and restaurant ye no ko lile no ko tekito no ko ngomo bo omode ko ni ochio benke the gym bar and restaurant yeah Post Office High Street no ono mi shi card ma se ko do da mi shi later ye no ko lile no ko tekito ni me na me email aka je na maso aka ma ejara ba shaka jin ya ejara ni mba mene nke instant bi mo instant eji the youth of Gadangbe is an wise up Gadangbe youth no ni ja ke ba ni fe ye gani Gadangbe ni totun fe wo jimen me ni wo ba ni wo solve ni wo bon ke le to ase ni gbele time info line say no ni oyo owie mu keke bo o ke fatai email la ke jina ama ye jara ba shira ke jin ya ye jara ni mba e ba shame tamoshito mi ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced BaseVite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. BaseVite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With BaseVite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence.
Ami kwenye kemba asaga ni fe hunu oya hen strut ibona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na amla akwe ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe oya e ko me woke akutu nkwaro ma fe assembly members na asani gba te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me ayabuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo yeah ora don Inka police foi. Ke wo kwani na agbako ye bi ene. Eke wo sa wo. Eke wo atu. Je amepe. Popa ujin ke popa bibi anokolo ifi akwa. Na kan le won wo kan majante bi le won na sanba. Na gba yin we titriji gogota ni. Hey ni ekole ni jo ami echichimiye. Alo ni jo beje meni saka ko na chunwe ni. Hey ni ekole ama chunye ni esa. Alo ndi ko meni afe egbe ko manu lehin. Ele meni fe o kapa ni gbe ni. O asaga ni fi mu aturi gbe jam ko juba lenke. E ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe pa no ka se me ki ne hu le mi ye o mashi TV no. Mbe ini odai afuti kofi meji mo ni yo asaga ni fi mu ni ochan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprint. Yo, ni men ha men ane me ablari abi shi le feni ka mi yobe o mashi TV no imi anye fe nya abaken shikomeko keba o mashi no be ni men ha men ane me swolo nke nwene sande gba ni nke buba e ba gba ke han gan dangbe no ja ke shwele mo ni nke obana ke headline alo topic nke fono dia ke shi it about time for the Gadangbe youth to wise up cho ke Gadango blayiko blantai Eshan mlechwa ni esani wo femi ni esani wonye ni wo chaki wo ni bi cheme na me dudu igbe esani wonye wo jaji ame ni wo banye wo jaji ame nyeme lele jute ni jo blind ko blaye ni wo je no nke mi ni jibi ni wo cheme wo na me ke gba ajo na me ji ame nle no fe wo jute ni wo je no wo banye wo jaji ame Iyo ya ke nkwalo ko ni kemi yo bembie ake te ba fe atin te ba baletin mi ni chon akeshin wo ba anye amado otu engbe cheme nyeme noni ani e wa ni yu ake wo ba anye ji mwene wo shinra mi ni wo yo mi kabo ni ngoji anu kwale Gadangbe bi boy ko kra pako wa ye shi wati amepi wo musu se ni wo dion do hani mene Gadangbe fe chaka ne fe manya what do you want to say to the extent akashi bamo na ke no shi ma shi fie na ke nchekwa manchene alon chekwa wulo mu ne alon chekwa shikiteli ne alon chekwa choku na talo ne alon chata ne alon boss ne I master ne nye ne ke gbena ne bona sana jale jale na kan ne sani wanye wo fe very bold ni wo ke amake wo numo apparatus ke gia no chiole numo anukwale magbo ni slow ona yi lele obo su alo manche e ba balaka da moment mi ba fun ni ba toke ba UAP shimo keji eji onupa ni ta flache eke sa ke esune dun ko kele nuku ni aomi anwe alo tepu e ba join ko me shienyo ni ba na ke lele gbekene noko wuluji no ni call mi ni ba ni call loko keje mi no ba na ke e ke pene pu fense e call loko ke fe mi ni keje o nga wo emi o na nyeme no e wo jute Gadangbe ani bia ne efiti efin to me ke me fen calculation bia ne nke ke blame wo cheme nwe isuma ke ma blame wo dienche nwe isuma ke ma blame wo dienche wo eji ake wo dienche ni wo hon wo yi ha wo yi nyelo na me nwo mini ya ni yu ara kai adesan the truck when you say be hu enyem yi ha bona ka afa ko me ona chame ama me na me ni na mo na me be enyeme ninya wa na wali aka ke boni abale ni na kan yale be chame me ni jino na me shi ha wo mini potent jino na shi ha wo nyeme
It's about time nike gadangbe ba yin. It's a nike jalang makato butu ka gbia dan shura. Gadangbe ona wa yin ko ni ye very strong. Ona wa yin ku ko ni ye very bold ni we are not what correct we are not ready to give up. We no jacket one fight gadangbe hinle even if it will take our lives. Ene imagine no ba ni wo fe ni gadangbe ba yin. E jacket keji ode bi ni ama one rasta mancha ko ba cha nya ke ya ni no ale ya ni atula tun ale ya ni abamumoko ale ni mfo ni kwa ni na ke mancha ni de nche in his real life mini potin po ji no de fe mini enya chu nyame ene imagine no ba bi o insa ne nkanya bia ni min kanya ke gadangbe tete nyame nya wa bia wo yi alo wa fi analysis ni wo kwa ke majia chamenye alo gadangbe senji ni yo bia senji enye na ba ke senye personal account ko na ke shika wo mi ha sen mimbi senko kra be na kan aye lumo na ba fe eni ede nche lumo yele ka obo shika fite mo so ni no ofa ne ke shika fite mo ni pomo no mere mo shikeke shin ona mene nye bewa mo ni nye ke ba gwanye man bi ye nye fi ona kan ni bi ni mawie da gadangba youth nyeme ehye be ni esani wona dwemu ona noni ona ni afio ni tashibi ka gamanche amebe gamanche shishin temabi ka gamanche shishin etole de ona naka ni efen sa ta flache kwa kwante ani bi ni bia na chaje money yo menen shika meni yo menen shie no ani gadangba bi politicians say yenu agbode yin amena wa ke woji mekomeni we are very useless mawie ko inkemini politicians amena wa gadangba bi ake we are useless chuchu politicians ni ba ona amena ke lele gadangba wo bo omode take beni Dr. Kwame Nkrumah Eliake ebaye president ke ye president fe eje gadangbe bi ano eje boni gadangbe bi fe mini amekele yen eha no ale ke chiun wo mini gadangbe chomu fe mini chimana mini jino ni wana mena yino bi ne banto atwake ame domo fe cheme ame twake mena ame domo fe cheme na didi musu ase troy kwenjo ase ilu ake game wo esa ke bona ke oyala ona wo nupa epi ni wo yen ame talent na ke fi omini ake ke oyala chimon abe talent na ke ba am lalu enye na am lalu na ke honor his excellency o fa ni shiba mi lele ka obodo nche okwe ni bi ni nye mamo nchi mo ye politics be fan gbe na kan ni bi afin koko yin egbo mi yen je mo ko ba ke egbo fe ye gadangbe shipon ni enu ye wo game asate ni minister na mo poten jinu ni wo yin wo na ye nya wo bia wo yi ake mini se na mo poten jinu ni bo o ba ni o ke shi ochichi akona ye ona ni youth e wo ifa ni awon na wo le ake komo efien na ayelumo ye mo ko be pe ni ta asen enu yi mo ko meto pe ni ta asen enu kemanche komepe onu minshi ni o kemanche kome ni ekra ma fe ni biye manche efe man biye ni man biye fele ni yalumo yeli mi mo fiom na ba to le manche atoboko no ba somo man bi je man biye ni ba somo boy bo manche o ba somo man bi no na ka bo te kita kama kita na ko ake inaneke dufo na neke so na neke ken kashin wo na acha mi po mateshima ba no na oya kamo ne kekitanji bia ne ofo man bia da man bia chiabo eko keke man bia mi efun na mi ba wi pempe ke shibo bia ne keke ba ka mini ewo chichabele boji mo no fe mini ogba na kan gbe ni abale na kan nyeme no wa gadangbe youth esani wa heleshi ni wa anu wo yin achile wo komo afanfu wo na afanfu wo keche afemini afanfu wo keche nyeka ni wo tachi ni dana baba laka wo ke coins jinke ni bi onu mi shi nyeka wo talashi
ni mancheko ba nye yemu ne eba teme ko me eba bu amana je no twa anye je no kokpa anye sha baba nye klante ke tun ni nye ka no odonko asande hawa wa ya o gadango nu pai shipon sane wa ko shegan greater crowd gadangbe shinle shipon sane wa nyemi ke nyemi ye shipon sane wa chebi ke chebi ye shipon sane wa agbegbe ye keke shipon nu wo ba nina nu wo ba gbo wo ba shi wo ba ya nyini no e wa pele agadangbe bi nu wo nya wa fie kome cheme won to wa anya na nyele ni boja no kwala ke bia na nya hihwe mu faton nya hihwe wo nya hi no onye me yute cheme be ni amehwe wo nya hye na mehwe wo nya hye mehwe wo nya hye mehwe wo nya hihwe mu e fato feni ne no ewo nyeme nyira wo na adwemu ni wo na wole ake osama bu la kotie de te film ebu ni wo ka me nya me bu wo na me nya me ke wo mambia lo dogba inye me nya ni wo mambia so wo fia ekome nya wo fia ekome ke chu kome no kwe ake me choku na atalo ni ba nye luye gadangbe anokwale ejo anokwale le jo shi anokwale no ni jo ehinfe amale no ni ngon onimishi it's about time ni gadangbe youth esa ni wona dwemo nya wo ke wo ichi ahila ni wona dwemo nya no bo awa wo modern ni wo fe wo yito ojogba te nyama ani scenario fioko nyama ani scenario fioko imagine mo ni wo yen what to mo strong team ya gamashi keme 10 15 jo osu la teshi nungwa ona ke chela na onka agbe adan ona ke wo nye wo fe ne kenoko ni wo ke wo ekpio allo what our fashion ke German cheko 1 city German cheko 2 city wo no je ake we are glad and proud nwewo wo sumo ni glad and we ba tuntun ene toto ka hie eyin bia ne won baba kweko na afemi ni ajajele nyeme ni ba na no ya ke hwele mo ni bi papai ni ba jebi baba ona ismo ni wana wale ake ona be ni gadangbe bi wo ke wo ebi o baby egbo eni holo se amo am investor ke wo mi menemi kenyi boy am investor ke wo be jian mi ko ni be mi anwo ni emi ahyi eja aka kabo o febe no konyemi ko no alo konyemi ko mfe no ko benye mpele shpon nye property se benye mpele oshima shile we yen no ko fi o ni lenche jeme eyan le ni tawo ni wo mi no le ba fi ebi o ko cry ekenye fin ba cho kishi onum le nshi ni ba gbo mode ni youth ni nyeme eshabe ko na sani gadangbe youth wo de nche wo helishi ona let's fight our own fight waka me akan kumo meni wo yin kan me no akan ba no awo me de nche ame na kona maja chamen wo ye kan me no ame na ko ame no na ame ye na ame ye court no ame better me ki hawo no nyeme ma ba wo de nche wo ele shi nu wo ba dwen nu wo ko wo sune ba gbasan ni ma ba mene neke wo neke wo se ona youth onya wo na wo le akeche me po ake ame dia me ngale no nyeme ne kan ni wo wo dia wo ngale no eneshia enya gadangbe bi fe le sana fe kome na lo wo ni bi na boy wo wode na fe kome bo we komo na kome fe mu sande baba bo enye kwa akon ni bi ni tie ashi kemo kon claim over lord pony wo mi alo no ku I think ake the right way jake o ba consult mo no han ne le ake be le ake ni ne di boni ni bi ne shi kamo yo ni wote ibale tin ni bi ani ato achake ni bi ayin alo ato ni bi afiru konkulunwe ke o fe ne me ke ka na ke lele ake mini o le ndo na jima chimini jino nu wona anyan ko me pese mi ko menya ona bomonfo le pe musun ejo enyemi ejo moko no ni le ba ye ke no ni le ba nu no yeme nke
beeshe gadangwe majancheme kenya kwani makra mu toto enye nya kan hyenye wa odebi ni ama wa rasta ni hyen ami makra gadangwe manyama kra gadangwe ajake jibi ni nye wo cheme nya nhwe nya hyenye na jawo na yo sanji gboyin kenya pepa ke plan ya no lumoyele na ye gadangwe wo century na mi ye mokwake fon mu ajake tinsi die fe tamo na no no mokwake fon mu shike mokwake fon mu e ba lete ni mokobeto pani ye manche e ba nya lo weku shikon fe ne ka cha 4x4 jinke se lasuji self interest manche yeli aka ye manche na gbomo baba da ye mli adwem biai anye tojin asumu tojin agbebo apaki gbomokobeto park gbomokobeto park le to 10 15 shiko be traditional council poberly awanye ya o kata maybe nye ba wo hwe wo yan hwe wan gam boy ne keso na anwo nya wo bia wo ake ka shi maybe ngo ba ho wo yi kin agboy ne keso na anwo cheme isani wonye wo bo wo moden nyame youth wo cheme amen laje wo youth anu wo je no wo le kanemu wo le no na cho lakais wo le onu mi shi no wo kwanya anu wo de nche wo fi research anu wo kase ani nya wo chi aku ni wo ke wo akase ani ni wo ona ke wo ona to mo be ni kenye ke wo chi ne ke kuji ni ona ni wo fe ichokome ni wo kelele won fight kan gan adangbe ni wo ta sponsorship ke je manche ko de ye bu abi eto de wo ta won sponsorship ke je manche ko de amenyame ni won wa yin wo yi bona fe ni ke manche ko gbadu wo ke bule ban ame wo ke wo ban ame shi ame ka me shike ke ba wo mi ni wo ka ame fe no ko gbonu be ni abarake ame no ko fio na ame ha wo ba me ni bi gboyin anya awie dabi Yeme. Koye no koye o ba pewu. Nikabo yan no ko gbo aba funbo. Yeme, it's about time. This ani gadangbe wo helishi ni wona wo liake. Keboni abale ni nakan yale. Be chemene ame ba na mba shi ame se awo mini jino na shi awo. A shi be ke inti shi agba no jino na shi awo. Nya wo bia wo nke gadangbe ne to ton fin jute wo ba nyi wo solve jute wo ba nyi wo solve ejake we are the majority mele mbe they are minority I mean share loko they are very minor I mean share loko wo man bia wo fafia ne wo kedi wulele won wo ke wo tie hile no wo dwen wo ba ni wo teshi bi ko mele bi no ka kashi ona majancha me ni yo gadangbe feke de lama ke to butu ka gba dan shula won serve mo fi am letter won to ne ke de wo ka je fan pe independent school allo stadium e ko ni le wo ba nye pulpit ni tala no ona e sha e ko ni wo majancha me da fia kan wa na me bu akonta da na yo mo gadangbo nu pa e sha e ko ni da fia san wa na me bu akonta yo mo allo ka yo mo se mi e san na me nya me bu akonta onu mi shi nyeme be ni what touch no expect state of the nation address na kanu esani what expect ku kaje what chieftaincy issues ami what majancheme esani da afia me nya mba chonwo ni bi na me fefe project na me fefe shikaji nkomene e baba isen onu mi shi na me fe yan esana nya chonwo esana nya kewo shimini jino no na gbomo na no kwale no ena bonifi oni ewu anokwale edake enake echekun ji oshimashi echenake papa nyandu ji oshima enake ku oshimashi elekele fun wa de han leloko igablanke anyake mi enko komuni han noko komuni han noko yi o ma shi tv lala ni gonti ajo no na tupa manche no ni shike fe bo na fe be nyon na yin le shanle je yan kome kwa nyame amakebo ko na ni manche ko nya fi obu fun kebo ko meto to mo beni ndo mo shine ne kole mi pe atupa manche dani settle me ni imi na kia a settle fun bi eni yo se come on ke
lele I'm a greedy bastard mana mi she ni dani ma je nu ne dani mana mi she ni ma je if I'm a stingy bastard Shimon kadije na kan bomo Jimmy ni kon kan nible benye man nele akanu we almost to 15 alo ten wo ka bo yun nu ma gan kwa ni bi ami na ga mi pe aji mo no jaje o nu ma ni nyame fa bi ehun to fi ami ten because nu ma ko wa jaje mpe no ba hia ami le slow eja ka no am ene chon ke we are united ene chon ke we are united ni was you te ke wanye was united ona ma ja cheme fe na ke enyo tete fe se ba afu yi ona ma ja cheme amba dofo epo amba hia me kotoka shukwe ba bale to mo benu chichi ko ni ka awo mo ko manche na edu ofo yi na ke ba bale tati wanye do asiut ni ke won che wo ma ja cheme atwese onu minshi to ke won che wo ma ja cheme atwese ni what call me for accountability here yeme to enjole ba ba yi no ya ke shele mo baba yi bele mo agbo baba wo ba nani gadan gbe ni enyo e ba se ba wo enu eko shike wo ba tashi ni wo chomo wo emumu isu lafoi ni wo ba fetu mo wo nokoko wo eko shi mancheme wo ba didi mancheme ne se be ni wo ba ele shi wo da ni wo nyeko wo fe noko benu wo ba ile shin woda ni wo nyeko wo fe mini wo nyeko wo fe noko mini ewo eji ake anyan kombe sandi son yo gadangbe bi a ichomi anyan kombe dani mene komi mene jemi mene nkele fe neke mene ko ni fe neke mene ne chobi ne jebi fe neke ni nye fe won nye toto epa orumi shi mo kokra be ni shi ye shi be mo fia mo shi ye shinyete me ko me ni kolole to moni ni maba ka shi me be na ba gba majanche me nyu tete du anako akpa enye me shi wo jute wo ba na me nya me pa na kan kwakwanti ani bi ye jute wo ba na me pa na kan kwakwanti ani bi ye nyame no ni padi yo mi ji echencho mo gbele phone line se shimon mi sumake nke inoma na anwehia o ngawo ko susumu ni bo yo na banye akefe mi akejaje gan adanwe o banye o ke fan WhatsApp mi be wo fin won fe mi won cope onu mi o banye nwa mi yen WhatsApp line 02070004444 police offer ne do ke WhatsApp line fun je han mi na me na gba allo am contribution na me like ona am ngawo wiemu na ke ba ko ni wo ke pian ni wo ke wo gan adanwe a machine ambanya menwami ye nakan yibo ano ni 02070004444 02070004444 nyeme nye awo bo awo ewo moden eno mane she komo moko enu chofan ila chei ni ngo cha mi oto efan nyeme jute nke wo ji meni wo ba ni wan gan dangbe akọ e mama papa ni ebu eko because many are my yene that we are the future ni wo min biake we the future leaders say they are fear wa ha ten yeme in WhatsApp line no jino no na onu mi shi in WhatsApp line ne bo omode no mami e WhatsApp 02070004444 02070004444 mam ye WhatsApp ko contribution ojomo chomo ke ni bi efin wa nyon ke chonje me be in read am bi ke no fata enwe mi to ma gbele phone line say bi ane no boni afi ni bo wo nyon twa no chonjo mo gadangbe youth nke woni ke wo fe wo yi chokome ni wo ni wo mobilize wo yi ke je langma ke to butu ka gbe adan shila wo ji meni wo ba anye wan ni gan adangbe akọ mama papa na ebu eje ake wo che me amefe ko ready enye me anya nko make pese mi nko menya stand ni gba me na ata ogbe na bo fe no chumu ablofoi wo che me chi mu no na nke mi asumu gbe na fe gbe na e no chumu no me na me to managers with managerial functions
Maja chame pi no ye gadang mane ka jala maka to butuka gba dan shila nka mini ina metomo managers without managerial function self interest anyan kombe no menjino na asumo ni wotashi wonene me fe wosumo ni woyo because moko na keke moko e fine moko na ke e moko e wokundo jimoko ni wo le no ni ya no fe no ni mo fi o eyin o le fu akeke efu akeke chinya wa bia wo e akeshi ka ata maybe yeme wo cheme ame gbegbe no fi anu mo ame fe no chaka akpoto manya ino na bani me komeba ni wo be gan manche shishi na be gan manche shishi eyin mo ko ke ko mo kwa ka ko ayin gan manche shishi shin san bi mo no ja ke cheme ma ba nye fe ku sha ko me ni ona nye fe very bold and strong mi ne kola ko e ba kan no hello ablado fa no gba kan do cho akejo ni la ya mate na yi ni cha kengave no onye mi nu o eche ko no tuma agba no utu ona meke yi mo na eke obo yi mo keke no ko nfeli be musu shami be hilante mo mi awo wo yi me ni ame wa me be no ko fi o de ma ja che me wo che ma chapu abado mo se kene tu mo ne si me ni no ko fi o na ba ni na bua yi te na kente ma check be fi o no wo le ni wo che ma dan fi o de me ni wo che koi u fi o de me le se ni fi ke ha me na ye me ni chata wale fi o de me nimbo ha ne ke ye de ne aka ne ke ba wa wo ye tapi ni o ba hu ye gan wo ye tapi ni o ba hu ma che ma sa di so mo bi to ko smo di na lo ke ko me fe mo no ne bi ko afi ke wo ye wo ya ni o ba je ko si ni o ba me ko na ni wo ba gbele ko nke ba na asa na wo ba yin ne ke so me ni ye se man che ne ni wo yin ka no so mo bo lo wo al ba se wo ne ke so ko ke wo ba gbe wo ba ya wo si tole ha wo ni ne wo na kan so ke di ni baba no ye wo fun wo ha ba dam ata che gbe agbene ka me holo na me sumo na me fe wo na me letters wo nya me no seta wale o pe pass ne ni se ne ko mo ne ni ba bu asi che ka game elo gam gadan do bi aka me ni ta wo fe ne wo ma ga ke me fe liwo wo yu to wo nta wo he wo ni wo fosi wo he wo ma wo fosi no me ni ni mo fe wo ke jama ba ami amenya me fe ne ami amenye na me tuwe ne maja semela me fe liwo wo akacha mate gbogbo kwa kan wo me fe mo mi man poto man ya se ata asa hu me kuma hu sana kono ni takite wo tema ke wo ni bi man ke me egbo fe mo ni bi to ke si wo man ke ne se fe gadan go fe ko me ke je le ba li dipo afe ma ko me ni mo ko ni ali di keke sika me ne te si aba fe press conference ni wo ba me ne si o ka ake ko ahụ mo ko si si afe ko me ya ke ko me fi mo do me wala yo kata ma so ta na te ani man ko be te aje gamu si aje ndan na fe ko me na ka win na kanta no afe na ke ko me mi na bio awo ne kwa ni nje platform ne kwa ni meni ni no ko fi o a ti abenka me wo he ska ko wo yere mo gode si amete me kai independent square mo do yo agbura wo kai aje me ni wa fe forum ona na di o sika je ko ni wo ko wo way forward ma ha mi mo kwa ba yere adon o fa ne yo ira don yenu ni la amate ave no niamle ave no parliament boys dane ne kemi yo bi shida afenye no nyeme ni me na me inyenwie mo lolo ta ka be ni wo nyeme ewie onai wo nyeme ni yo manse ke ni bi alo me ni yo Ghana ne gadan be fomo bi ni nyemo edro nye wo nkpanye fa nye ba ya nye bua e ja ka wo te ame ko me wo fe wo ya ke wo ba sha wo ya fole kia gadan me no ya nyeme kendo mo shini shikon ko kan e ko na pele ni ake achawa nyame boy ne ekome agbai ke gadangbe fomo bi gbe ko ke kami ko metu weda gadangbe ba bablo no ni jio akin ale na shigbo e ja ke gbomo gbonyo infection afolo ona shishan bi awon sana me na dwemo na me bo amode ake ame ba fe ni dwemo ye e ja ke mo ko nye ne ba pin agenda ko
Ni on the long way around there about Benny B. Dabi. You want me? It's about time. Listen, when you walk on the afternoon, I'm machine. No one no can better future of Kadangwe. Yeme, bo mi ni jibo mo de odo mo chomo 0274324331 0274324331 o ba anya no fe mi o twa ko ni bo mo chonjo mo te wo ba fe ten ni Kadangwe ba anya ko amakopa ebu e tetiri wo jute ona mi ne ken chonjo mo nke jute nya amambi ye oblayo blante nya an wo fia e chokome ona wala ka je mo fi mo shika wona ona figure ko nika ekole atechema yin alo afe introduction po na ka je gama shi bi so na me bo ame na shi na gama shi bi yemi labi yemi teshi bi yemi onunwa bi yemi bombi yemi adame ona ka na ka ne ke budget ne fe yemi nyeme Kadangwe ba ku ko mo pe ba bu because mancha konyete shinia ono ko illegal to mo be na ho gara we na no ni ano te be na ho rewe se na no ni ano be ni wana trade fair Sunday na ka ni bi ye ona wa ma ja chemi wana me wale ko ya ni bi ami no e wo nyeme keji won mobilize wo yi as Kadangwe youth ni wo ke wo pene wo ba suma ka ba ye yele na esumi no wo ke wona ni machine wo tata wo Kadangwe nyeme Woke mark yeko. It will be a remarkable one. Ni mo fia mo ba doubt. Nyame. Be papa abe pia in fishka lele. Be papa abe pia in fishka. Wo ma jan cheme. Chimo nkemini. Ame pe wo e time. Nyenu Richard Moy. Oyi wala don nyenu. Onai nkemini. Majacheme no na amebe wo time abo na ko mancheda na esu na ya court ona no le beta me abu le lumo yele ki na ka pala lo kan ni shikwa ka be no obo ejoko mo bia dwen court na ya court na lo shikan agbo cheme judge say ni tara je gamenji ame mimbi me ni me na ka me yi gamanchi gamajanche ma sanji e court we na kanjaji say mi bi ake Kadangwe before mo bi ji ame lawyer say ala o mi bi ake Kadangwe before mo bi ji ame no ake je Kadangwe bi before mo ji ame ni cheme nye ke ne ke boy na ye wa wi ni nye no nye ke nye be ke nye sadie te ani na ame ona ko ta nya chi ato so sanepo na ba nye anye concrete evidence na ba nya kan na ke solve issue nye na ke nye te ko ta chi anya ato so ba chi nya ato aba ka accordate ni deje Philippine accordate ni menefe na accordate aba accordate down sande kome aba nye sande mi ahun fe afi hu abo jeno kono ko e wa na ke nye dugbe ko ndun we bonye ni nye le no ke nyishika wa afi nye le no ke nyishika wa afi no am tawa shi again ni dane postpone sande do le ka chi ato ken le clerk ba ye loko moko ba ye loko onu mi ji prosecutor na chena ba shin le follow aba na judge ese moko loko no wo shika be ni ka 40 shika 40 shika ne sana ke fe project ni wo man bi ye wo nwo na ese dabi cheme afi project no ni bone shwa me no je ake ahonson ni politician say color wo ni bi je ake ko me fe mu benyamini politician say do na me do je lokoloko je tofan je magic je tofan je magic shi kame hin egbo mi ame na ake watch me ji ame ngleno watch me lajegbe ni dunko ebu ame dunka piti ebu ame yeme mini je odwemo mini ji no nika wo fie ba ni Kadangwe ahwele ne ya no wo jute je ma jan cheme nyi shiam nika ma pasashi apulofo isun nya no wo fu awo no mi nya 0274324331 0274324331 nya nu nya yo na enyu sun ro nya lo nke te wo ba fitin we being the youth man bi te wo ba fitin ni wo twa Kadangwe wo machine ejake chema ni bi gboyin pi fe mu eji owo man bi epo awi hona chema ni bi ka mesubon gboyin pi e eji owo bo awi because am ni bi gboyin ewo
come kote no chiota aka gan formo bi jibo aloja ne kekpa no ona opuani no choku na alo efio ewo me no cha akobo ga ai ofi oi ena sa o ya James Town boy won o ya osu boy won o ya lava de won sankran for no afo da don jeno ka o abil no chimo ya no falo Zimbabwe alo no ku o ya Greater Accra bo no papa no ya abi no chimo no yon CV ke ni bi fe she na Chantel ba shan bo agomi eja ka na ke gadan go fomo bi dibo ni boy e bi anamo na ke gan me wo yin chale wo sun no awon me sun aka mba use all ways and means na me ke bra wo shi emi me fe wo ke wo na gadango nu ba eni me fe wo ke wo na ni wo talashi bo na ye wo wie wo chomo wo emumu nhila foi wo yen lo eni yen wo yen le sana me no awo ame chomo ame emumu nhila foi ame fi ame aka ma ame na ame nako ame nu ame nuko be na me ngamo ame chichi ame tue na me anu won pin ame baba manja no ba me ke eni gen she esani wo fe wo ba ni wo nyi wo fe kome chame nyenye ka fe kome nyenye kome nyenye fe nyen komo nye yes self interest wo me kome didi ame musuna shi jele mi cheme bo abe kwa ke ni na bu na ko lo fe mi ni ko lo ye Yemi, ololo ngbele npa 027-432-4331 027-432-4331 oba nyo twako no femini ochun ojo nke mini potin lo na keke ji wo fe e ba nya ke no ya ke shelemo e ba eha wo gan dangbe ya wo bia we blue 027-432-4331 na mo gbe yo shio ka she mo ko gbe if only like you are grand and proud there esanonyo o twa ni bo chonjo ona nke na ka maji acheme nyu ten na weli ofe wo jute wo ba anye wani na ka ni bi esafo ona da ko nu pa ni wo yen chi mo bi ane fa no kwale ba me da amale lo ison wo choku na ta lo chi mo ni yo bi ane anokwale ba me da ona no ame toto no fiano ame laje wo bibia onu won ba ame laje wo ame anu wo jeje wo ngaleji anu nene meji no ko ni gbagada ngbe fe na shiko tewie mo be boji mo no bu mu boji mo no besuban chemen gbajo afe ni leyin ko tewie mo keke bombo wa cho third person Chwake esani wanye wo femini be ame no jake esani wanye wo pia me ise na ame bo na kan blow she o David ama o rasta to gbonyo ni she kakla gbe in better kian choku na atalo ko ni mfe kwa majebo ma straight bu kwe ko ta sen ko no lo chwake shimini bojibo je mo ko jibo na chi no iwo chi je nke kayo wo fen bi enu wo yo gbefan lo eji wo e bi je nkeka yo gbefan lo eji wo e bi no na wo ba shife o ba ya alo mi ni chame kenye kwa gbogbo jian yi ina aga kenye yen ona gade wo maja chebe mi to ma ani si na ro ka kenye kwa gbogbo jian yi no man ka fe nye eleshi o ba na ke eji pete gbogbo e 6 years again 10 years 15 20 30 40 50 60 70 80 no wana ke o age mate gbogbo yi me no ya mo nu pe gbogbo yi me ni uyebo nu pe gbogbo yi me ni yen no ko fe bo egbo me no yen no ko fi ami egbo me ni yen no ko tomo bo egbo no bole na koyo no hu keke nwani nke san do bo modin ma ba wo majan cheme wo youth ne no de san wo nyi wo sunwe maame no nyeme nyan wo sun maame no me wish I get better she leave ko ni TikTok fe mi na ni ekole a fe videos na po on social media na ni majan cheme ale ake ga majan cheme tedi wo anye ka ata ne ke bia ni tedi nye unite nye fe ko mi we are coming after you one after the other me nya me
fair come here. We are coming after them one after the other. One Baba Charlie Amishi. If you are not Miss Moamekea, if you are not Miss Moamekea, I'm a care because I'm in power blue chum. Many know about one eye. Many know about one eye. I am commission. Kata maybe. Keboni abale na kan yale mi biake che me ka mete ngene mi ndi na me hie se a me hie bake matan kwe nye ka sanji ya hwe court na anye buru sanji command ni nye telashi nye fe ko me bo ni nye anya Summerlands Commission because I make juju gadangbe shikpojin fe I make gba fe ko me akolo gadangbe ni bi anyhow moko nye wolo moko nye shikpon na nye 19 loko wolo ye ke 18 loko moko ba in the just come on eke be kukuo ba Lands Commission eke ba shika aba chake wojin ke ni bi fe anye ke ba wu egba mi ene me fe nye tala chance ma dia cheme ene me ne sane nye nye ne ke press conference dimbo ne sane ke fe wonu ye nye na many yo fo asa ko nje labi tashi bi nu wa bi ni gama dia cheme fe ko me ke ba tashi na fe press conference ake won to ne shawa man ye nye lode ake bona ke gama ya wo sumo akola woni bi chon Lands Commission won sumo na fe mini akwa ni bi ami ye because ameken tin tie baganwa dulo odo to alo ison yo na kan Lands Commission dulo odo to alo ison mo yue ni ma yue da ni nke o to mo ni nke onye o mo ko akwa na onye efia ro sumo mi suma ko cha mi jin no efia chame efia no sumo cha mi jin mo ba jin na obanyo some am here if you Lands Commission they are the armed robbers and Gadangbe land dispute they are the cause and many fear ni many worshipers and if be yeme ikaya ka me kemi we are talk out of experience ya do akwa dentra wodentra inside na boy na aka ka win judgment ko kwe beni mi yo je na kan ni ahun na kan judgment win ina ahun Oromishi ina menekele meneka me win court baba fin klala ba shi jama ke yiyen mami baba o wo beno ba na menen kele win court awon ba fi klala ne kan win court se mi keke atiki be ke baba beno ba le shin ma wale anwen ami she have to now in nako maja chameko now maka me fair press conference now ameka chamalo twese ke Ministry of Lands and Resources twese na me like Lands Commission be amen log gadang ni bi chon fraud son of you fraud gadang we be she can wie awon masama wie ko won ke na kan me ni fi okokwante ani bi nhwa me chon wanye lo papa ni wo be no ani baale na kan anajo mona ba apele no ku papa yi sha ba apele meni shishike meni nwenke meni nye chairman position is not a property nye na ajo mu no na apele ni we are not an again there is no chain of command nye ifa garangbe nye ifa makenye da nye ifa eni dafe nye bo ebele sheyi neke maba nye nye yi akola woni bi fe Scott ye mo mi na ko abando no le ake chale boy wo ba kwa ni bi ami ko ni wona bo ni wo ba ale wo ba fe ke adulo atomo kwakwe atoyi be na kan bo ba fili nyeme nko lo gbele npa chako ni bo wo chon de mo te wo ba fe tin ni Gadangbe ba yin te wo ba fe tin ni Greater Accra ba yin ko mo kwakwa ebu te wo ba fe tin ni Greater Accra ba hwele finike ni na mo ni mele na ni efe ka me wo chon ngole na me ba ye kon crime damu Accra amo fiamu mbagan ni ote ni junior ye bia ni wotalashi wotalashi wo men bodu wo ka wota junior ye ni wo yen chilo wo wotashi ye bia na ke ahwehwe anhwehwe ba fio wo diamond how wa yin o je no kono ko ewo shiko aye man
no nupa ni yo mami ame betri jino ke ame man bi she mon self interest anyan kome nkome mfa maba hawa wo ya o mini wo ke ba won na e akpepe si side ni mama be ko te wi mo be bonu be sugbon mi gbe ken ni oje le ko te yu otin eyu okeke de ke cheme je ni yu okeke cheme no ni ye fi o ni yin no ni jino ni yu no ni ke ka dan gba yu mo kwa ka shemo ko gbe yi yeme because je abu mo ni afi hona no ni program ni fi oni da na bo ni mi fi la ke awo cheme bo na me phone pai ni ya me to gan dan gbe no ya mi fi la ka me bo amba shi mi kon be me te me ko me holo se ke threatening messages send ni mo ke threatening calls ke ni bi ko ni bo ko no you ke show man che ko ko bo pe oh nye kwa kuana telele bulu jachu kuana telele bulu jachu no ba parler ça blanc ato na ya yin ato hwelemu kwe bulu peni ta o hwelemu yi bulu peni ta o hwelemu nyeme nke wo ma jache me nya wo cha me to ese ekura me wo yi nya anu wa na me le akeshi won pa me fa shika no na me ke ya na ama fitio ona shika na ama fitio ye court we akaba na kwa fair project because anya bribe 1 billion 2 billion 3 billion nene ke billion di no wonye schools kan bi ye gadangbe na fe chaka na ba nya sai wonye ne bi project di ne sana nya anu gadangbe akuchi anle anya kwa fe sha na shika na kan lawyers ke judges ta mebe nye ba na kpanye ball etwa ka ta mebe nye ba na kpanye ball etwa yemi o lo ngbele phone line 027-432-4331 027-432-4331 bo omode ko ni bohun o fe mi ni o twa ni o tun ojo emu mi na ke kola ko e ba kan no hello fa no gba ke do twa agede hello fa no gba kan no ato mi saba mi twa agede teshin o fa na ndo na ya o fa no yo numo owie fan wa gente owie fan wa shinla kenye tv efe popular ike fi sake akwa wa shinla kenye tv ona biro wole na kan no tenman tame fe komi e ba nye ya no fan wa gente ora don yano no fe na no da no ma job amen abami ora don chebo no ma job ni fata ya bo nyeme nke te baletin ni wo shini wo po ma be sande bale na kan gadangwe fo mo bi mini non wo ke ba homo na achomo yi kwaku atoi be ne kan kon ba fili be na kon ba fili ko te wi mu ba ke ma ba no nya wo bia wo yi ake for how long ni wo ba hwe wo yin ashi ne keson eyan boy na menye wo ebi na kola ko e ba pa no hello fa no gba kan do twa kejo nyemi ekpa mi na ke nyemi ekpa eche 0274324331 0274324331 o ba nye o twa ko ni bo ojie ochon omini ochon ojomo mi me inla scholar ni nke enife mu afemi ni aba na agbe 0274324331 0274324331 wa mode ko ni ofemi ni o twa ni bo ochon ojomo nyeme gan dangbe ni wo ya nke mi ke wo kwe na ahin ni nyemi ba le nyemi ni wo ba na wole ake lele ne ke di bonde san ni wo ya le nyeme ke wo kase ni wo ba le na kan wo ba yele na yemi yesumi wo ba yele na yesumi mini no wo pelio mini wo ke ba homo na nyemi ke nyemi aba ko wo ne geson nyemi ke nyemi
aba no ne keson nye mi kenye mi aba apply ne keson be woti alo wo pa na bi ne dogbeli ele kolebu bi ne dogbeli ele kolebu ni gadan mi ke ba ye yin fe nyeme nke wo cheme bi ane wo kola ke mundu pose mu moame ni wo jute nya wo mobilizer wo ke de langma ke to put ka bi adan hwia fe nya wo mobilizer wo onu mi shi nya wo fe ale kuko ni ye very bold onu mi shi je moko ni jomoke twi ye manche komi alo no ku dabi wo fe ke meni mene amesu ona amesa amechia ke je moko truck panje ka bo lo mi le wi shani gbe ke po ko committee nke ba ngme manja no ma do no la ke obu abulo onu mi shi kakola na kanu pa abulo etu ase ni menle na nu na nu ele o ba nyo fe ni shika fe ni na kan e ba affect man to mu fe ke man bi alo me be san ni le ake wo ba ji du na ko je abu mo je roko shimbo ke ya gan dangbe no ya ke hwele mo onu mi shi esanu wo ton cheme ake amame buwa be ake koka kutu pochochon ni o ba do lo fun wi lo ni wo na me fia me aka me to ame bo wa blue we esanu wo ton ame na me na ake shi wo ji lo fun wi lo na agba wo san ni ton ame wo ju te wo ji lo fun wi lo ye ni wo kwakwa tomu ke yin fo kugbe yi nyeme nye han wo heli ashi afanfu wo keche adun gbeye shemo ke dibo ogboyin ewo mi keche ehye bia mi ni wo yute oyero no yo o be no yo ko sa ko sun ni adun ake ke nmene ni bopo o gbigbili omi ne ken ni wo se obi ko na bi un te ba bale atin keje ojo ene ke wo se bi ya o ba na ke lele no ni ji onu esano ni ashe oni no ma ba wo swapo eni wo yenyen wo nibi ni wo yo egan ni fin awon agbo eja ke wo be manche meni ona ambanya me no awo shika wo yen maja chame ni ba yen no awo te fe te na ba te shina kaka awon la fambra bi chi Alfred Blay ni wo yen magdan ejen ni wo yen ni amako ejen wo yen shika chame pana na ejen na ba nya won ami shate awon agbo chame kenye na amashi ne kani bia ebe na maja manche ni yi ofen manche fojinjinyi kacha menye kenye na amashi ni ne fe kome but you are all incompetent because nyenye ba do nyenye ba fe amlo ne na share esani gatete fe afe kome ni nyemi ale nyemi ko ni shele mo kenye tonye no benye tenye nkonyi benye kenye be atala traditional council say adwen mambi anoya kehwele mobo adwen shikana ka baba na ba aja noko na ka baba na ba aja ni mo fi amo ane no menchi no ni me chi mo don eja ka me beru chi mo papa ko na me chu atu no ko fraud and the same show me a fraud wo mambi na me kan fi ame emuku shimi ke ga tete fe ake kenyi mo gbe wo ni hani wala fe wo no de han wo pa mi wale kwe majanche me kume ba hia me kutuka ye gan gadengwe majanche me kume ba hia me kutuka na mba tofu ni wo jute nyan wo eli ashi nyan wo don ashi enyo ni wo na wo le ake gadengwe ke ba yin fe wo yenyo wo e ba je nyeme na ne me sonlo ablade abini ke mi yobi o mashi TV no in BFAB shidan mashibo maya nke Yambo in number 020-700-4444 020-700-4444 no jino ni ona number ne bomode ni ogmami WhatsApp bomode no ogmami WhatsApp
ke ona agbai ni oyo keja lenu ni kuwe ni wata wache ni wakeja je kan dan me o to ni o ke oye ba damo kuwe ba mo de no ma mi yen WhatsApp no 02070044444 02070044444 agenda baba o yen ni wo ke ba fe mi ni wo ke ba kan dan me no ya ke hwere mo no ba mo de ko ni o ma mi keke o jomo chomo boni afe ni wo fe woni wo fe mi ni wo kan dan me e mashi ni me na me no man na share ko mi ko kemi mama na shi Great Ape Academy Passion and Excellency ke the gym bar and restaurant Best Pharmaceuticals ne kegbe meneji many yebu a meni ke ni fe money ne ba ogbeno shikome ko ke ni gbegbe woni ke wala awo jufo lehun be ekoni mi money ke ni fe money ne ba ogbeno ji ona ne henyo o sun olo o henye lo o de bi ni ama awo one rasta to gbonjo ni se kakala gbeye nke mi ni china koto kayo ne gbe nya awo ni lo bi ensure mi shimu e se wo lendo jen lo cheme nyeme nyera don kemi kwemo